Zamling kangsar shupe puri pinda nambala ane guba dawa ne dorjiling ne ngato dile shugiye ta dengne YouTube di ngarancho puri tang nangpa ani changmala ani puri lobya mikil kheche Tindes kochu bayi, tene pyi labe kabla, tik pyi labe kabla jeshi topic, vishay, subject, jeshi tik mena digi yomarba, tinde yimba sonza nge cham tambe tinde ne, delshe kyokuyo, cham yang kunsan lame shelungi nangla, ti nangbe tiktuk ni, chik nye moto shugiye. Ta teri nye kinanso la kari shuya insana, ani ngarancho pyoge sulgyun ki lushe nangma chik moto shuya yin. Ta di ngarancho sulgyun ki lushe tang, ani gyalrab tang changme tone kengugu yorba. Ti changma khenpai na ani ti changma la rikshung shugi yorba che changda de nye de nangma chi kenan sola moto shuya yin ani nangma seya gi lu she di khandes chungba resa na di thangbo chom nangkin di lesa khache redwa lesa khache technically Muslims in Lhasa, the capital of Tibet, and it normally translated as Tibetan Muslims. Tal hesagi. Hese kachichu nangmatangya di konzo gochu ba insare. Ta lugyu shi sungchena. Kenan so yang di nangme lugyu dang karichu gore. Lugyu changma soso nangi nyamshi nang gugyo re. Ta nye de nye hako bala nangma siya di ani laisa khache chu tangya ko chu bare ani khache sana ngancho chidang gowa khari lingi yor sana muslims ne gowa lingi yor ba yina yang khache sia di munne ge peche nang la te be yina khache sana kashmir ta thandal laisa khache de zo kashmir ne yom bar ba tinde yiba songchang khache la bar te songchal laisa khache Kachesina Monechena Kashmir re, di tunda Kashmir re. Ta dindas checha ta thamda nge de nangma chikina zula moto shuya yin ani tsawe tanda nge chakya sensi nange zula pyoyi lobya zowo la hisung che ani te nyamdu lu she ani gelu ani nyen nga karishu gore tambe ani gyalrab dindas kina sola moto shugiyo ta nge chakya nangla pyoge rikshung tang delwa yobe yige tambe lushe shabtu dinde nge di nangla tangi yo dina ngaran so ta rikshung manyam gongpel cheya ki chedu ani ta nge lekul dinde chik samgi yo samgi do ta dindas inda thangbologya ani gavrata da danaro do manaro mo thomo rakikuri narin chatingpo che na chen sagata ga nga gam la thomo rinchen kangla thomo sena pyoetang gyagar ki sansamla yebe sacha chiki mingre tanda thomo dang renchong sansamre thomo ke dang renchong ki ke drabu sheta yore sansam kilgi yore thomo rinchen sanani precious raba yinayang ta chitub di nangla sacha chiki mingi impata ane rinchen sakata ga nga gang la on top of on
Tomo, the region neighboring Sikkim, and at the place called Rinchen. Pa dingbo pe ba sa pe mao kha na ken makikumi kaucha kikuchi ga chik ba yata ja jasatu chunga chungna pep ken mitik chungna Tomo Rinchen kangla pep ken mitik chungna Sena pep sana to go ken sana someone going to Tomo Mitik sana a person bayata cha cha sibji chunga chung na ta inji kala khandes dese kya bore sana I wish there was a man going to Tomo in the place called Rinchen Tomo Rinchen kangla Pepken mitik chungna nga haki kui nge chatingbo che na chen pa na ro po haki kui pe la ga lak rata ta ta ga sa tak ma dingbo me da me ka yata kya nga kyang Nye chenpyo laktak mekyang, nye chenpyo laktak mekyang. Nga aki ku nye sana maire, chenpo sana bigre rwa thulo. Nye chenpyo laktak sana koshali, gift, present, gift, laktak mekyang. Even though I don't have a big present to send you. Mero thulo koshali na bayeta pani. Tomo Rinchen bane ठाउँमा को माथि जाने एकजना मान्छे भयो भने मेरो ठुलो कोशली नभए तापनि Chasatu chunga chungwa hakiku yiwe yakiku yiga yik chasatu chunga chung bao sakataka kashitu kura kur yanaro yo da yo Nye chenpyo laktak mekyang chungwe yik chungku yo I have sent you a small letter even though I didn't have a big present to send you. Chungwe yik chungkuri अब नेपालीमा बुझाउनु पर्यो भने यत्रो परेको सानो चिठी पठाएको छु I have sent you a small letter even though I didn't have a big present to send you. Ya anaro na lahatala sa hakikui se shanaro shola shul la Ya ona hase shula. Ya ona hase shula. And then Ya ona doesn't necessarily mean anything. It's added to this song, but ona technically is well then. Hanaro na well then. In a sentence like, well then, where is the monastery? Ona. But in this sentence, it's just filling up the meter.
यसको खास के अर्थ छैन होना को टेक्निकल अर्थ चाहिँ त्यसो भए दिन्डे यिना होना ठिक परेन तर यो छन्न मिलाको मात्रै हो या होना लासे स्योला Lhasa, the capital of Tibet. Shul, a name of a place. At the place called Shul in Lhasa. Gao Sashatus Gao Sashatus nga sung la sanyata nya na nyen pa akikuyi pe bayata cha chakikuchi ashachu chiu chashachu chu nga chung ao janaro jo la jul manaro mo sung la nyen be chi chung jul mo sung la sanyata nya na nyen pa akikuyi pe nyen pe bayata cha akikuyi chi ashachu chiu chashachu chu nga chung ao janaro jo la jul manaro mo sung la nyen pe chi chung jul mo melodious voice a small bird which has melodious voice julmo kaku the bird which comes in spring kaku ani स्वरमा मिठो कानको लागि मिठो खानुको लागि मिठो हैन सुन्नुमा मिठो कुरा मिठो गीत मिठो कविता अनि स्वर मिठो चरङ्गी झुल्मो कोयल हिन्दीमा कोयल भन्छ नेपालीमा के भन्छ र याद भएन सो स्वरमा मिठो चरङ्गी कोयल ककु a small bird having melodious voice Gao Sashachu su nga sung sakata ka da ke sanyata nya na nyen pa la yatingbo ye sungke nyen pa la ye sungke sor nyen pa mito nyen pa la mane exclamation के सारो स्वर मिठो के सारो राम्रो के सारो ठुलो के सारो exclamation pa la is exclamation mark what a melodious voice sanga sang bao shakiku shi sa shi kau na nga sa nang kau bao shakiku shi sa shi sang from sangin yesterday she 4 yesterdays nangin sangin tomorrow 4 tomorrows by 4 tomorrows and by 4 it should be by 4 day after tomorrow sangin nangin tomorrow day after tomorrow by 4 tomorrows and by 4 day after tomorrows
Dao wayata yakiku yi nga sa ying kayata kya kyakiku ki na nga nang la nakiku ni chaship chu chu da chi sanaru so nga song ying shuk song ying is instinctive liking for something ying. There is a word, I don't remember the word now. There is a word, instinctive inclination. Yingi nangla, in the instinctive inclination, chu technically is got entrapped. But in this sentence, she okay, technically she someone got entrapped. Yingi nangla chusong ying shuk Nepali ma बुझाउने हुन्छ यिङ सुक माने जोस चल्नु अनि यसमा चाहिँ जोसको भित्र चाहिँ फस्यो यिङ गिनाङला चुसोङ so you can't always explain a sentence or poem technically. So it's important to know what it technically means. So, got entrapped in the instinctive inclination. अब एउटा भाषादेखिको अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि एक शब्द ट्रान्सलेट गर्नु चाहिँ अलिकति साह्रो परेर जान्छ सङ तर जोस चल्यो भन्नु मिल्छ स्या र शेर्पा रकीको रि गारिक आओ जकीको जी नाजिन दाउका राकार या शेर्पा Rigzin, name of the Sherpa, car, technically white, and in Tibetan it is, in English, fair in complexion. Sherpa Rigzin with fair complexion. Sangata nga narungo na ngun ramata ma narumo akiku yi ngun me changa chang la nakiku ni sakiku sira sir la ngun me chang la ni sir la chang Tibetan beer and distilled chang would look bluish in color and nisila is just added there like in English you add say la 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 la, it doesn't mean anything. So Nepali ma pani library भन्छ हैन त्यसमा के खास मतलब हुँदैन मनमे छंगलानी सिरला ला गासा लक माओ छनारो छो दा छ छांगा छंग माओ छनारो छो दा छ माओ खा ना खेन या किको यिना yin पासा पे. Every time you see or hear someone say pe after a sentence, you must know that it is a question. Nepali ma sentence ko pachari pasa pe लेखेको
देख्नु कि त सुन्नुभयो भन्ने यो चाहिँ क्वेसन हो, प्रश्न हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै हो के, होइन के, छ के, यो प्रश्न क्वेसन मार्कको काम गर्छ। लाख छेछाङ छेखेन यिनबे, ला छेछाङ छेखेन यिनबे, ला सर और मैडम, हजुर नेपालीमा हजुर, छेछाङ जार पिउने जारलाई मान गरेर छेछाङ, छेखेन पिउने लिने, जार लिने यिनबे लिने हो कि, ला छेछाङ छेखेन यिनबे, Sir, are you going to have Tibetan beer? Sir, are you going to drink Tibetan beer? हजुर तपाईँ जार लिने हो कि? नानारो नोर आओ जकीको जी नाजिन गाओ साला सेल सकता गा गरता डा डनारो डोना डन नोरजिन सेल्डन. Every time you see this dun, you must know that is name of a girl or woman or lady. So this is a name of a lady, Nor Jin Seldon. Nor wealth, Jin to hold, wealth, Gausala sel clear, dun lamp, clear lamp. Clear lamp, holder of wealth. Done संभालने, ईश्वरष्टा लैम्प दियो. Dao wa yata ya yakiku yi nga sa yin ka yata kya kyakiku ki na nga nang la na kiku ni tsasha chu da chu sanaro song nga song. We are repeating the same sentence we saw earlier. So yin ki nang la chu song. Yin is an instinctive inclination to do something, like passion, yes, and she got entrapped in the passion or in the instinctive inclination. Ani जोश चल्यो, जोश यिङ सुक्सङ, जोश चल्नु, अनि जोशको भित्र चाहिँ फस्यो टेक्निकली. शरा शेर्पा रकेको रिका रिखाओ जकेको जिना जिन दाओका राकार ला. The same sentence we are seeing again. Sherpa Rigzin, holder of knowledge, Vidyadhara. Rigzin Vidyadhara, holder of the knowledge. Car technically white, but in Tibetan is also fair in complexion. Sagnata nga naromo na ngun ramatama manaromo akiku ngun me changa chang la nakiku ni sakiku sira sir ya. Ngun mo bluish in color, chang Tibetan beer. When you distill it appears blue. La ni Syria doesn't mean anything.
So now I will read the sentences without having to spell them. Tomo rinchen kangla pepken michik chungna nge chenpu lakak mekyang chungwe yikchung kurye ya ona asye shula sungla nyenpe chiuchung Chelmo Sunke Nyempa La Ye Sangshi Nangshi Yingki Nanglani Chusong Sherpa Rigzin Karya Ngonme Changla Ni Sirla La Khare Nangken Yinpe La Chechang Cheken Yinpe Nordin Seldon Yingi Nanglani Chusong Sherpa Rigzin Karla Ngonme Changlani Syria अनि यसरी अब यसको धुन चाहिँ अब यसको पछाडि युट्युबमा हाल्नेछु अनि तपाईहरु अब पढ्न सक्ने एक दुईवटा आफ्नै भाषा आफ्नै गीत गाउन सक्ने त्यस्तो हुनुको लागि चाहिँ मैले यस्तै युट्युबहरु बनाइरहेको छु र तपाईहरुलाई फाइदा हुँदै नै होला र यसरी आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु आउनु भएकोमा धन्यवाद थ्यांक यू फर कमिङ टु द क्लास एन्ड I hope you gained something from this video clip. So I want all of you to be able to read Tibetan, to be able to speak Tibetan, to know little about your religion, your culture, your history. So all the content in my YouTube is all related with Tibetan and Tibetan language and culture. And thank you for coming to the class and have a good day.